Ka henyo trap National Youth Front is kasihil sing kami menta kano paisngi ka arposa tarik urisa arjara polai. Kalali ban khandra biang ki trading license ki dikuan to tim jong ki barjela ki basang to tim khanda biang baha ki kot ki slah no ba shilong. Kaseng kal sedang ban khandra ki trading license na saula terter hadu mana poe tem masuk. Ha kene ke jing khandra jong kaseng ki trading license lala bekladon bun ki ba biang lut ki kot ki slah. Hari ke basngulengo e kaseng hadu menta bakumno ki license kidang yo bait na henyo trap kadbai u number 4 ki panyai da Kakasi Hills Archery Sports Institute ne Kakasi kumta ha ka bede bakane kaseng kanyai beche khamat hadu mada siso baka revenue kan poi beche ka sarkar kaseng hene kasngi kalakran da kabashai baki maila setia baki barjala kinyo ban kamai spa kamai jam khamkot khamsla na kabriu henyo trap लाइसेंस तो ये तो कैसे बात करता है ये तीर काउंटर का जेन्युइन लाइसेंस है कॉपी हम लोग अभी जस्ट रिसेंटली रिन्यू किया है नहीं ये तो लाइसेंस नहीं है रिसेंटली रिन्यू किया है कॉम्प्लेक्स में रिन्यू करने के लिए ये रिसेंटली रिन्यू किया है नहीं वो लोग दिया है चालान दूसरा ना इधर Seksian akan dikapor ni kumka sajik semua api seksian wan yang ban kendra ya kini ki tir license bayde kini ki tir counter nak bayde babun hi ya illegal bet tena kalian kaseng ni krem song thai wat hadu ani ka khlimat mamentaru inang ya jam sakmat bayde ni ka kam te bat nak kalian kasem mentar ni ka janmi lawan ban sedang nadu saulat sudut kanika tembesuk tinggal lap ba kidukan hi kila sedang hi banbun banyo license si pauna ki armut ki bamdon andai kita tinggal su pen ibil kabor ila phakang bet ti kini ki badai ru ngilap bet bakiyo ki kata license jong tau nyong trap ti kat bau tau nomor bet ki peniat bet jong khasi kabasngolunyo ingi kum kaseng kadai bitang heita ba kumno kiyo ya ka license jong unyong trap katba ki dia ba yung number jong khasi kata ka mamsul alang bi ndai wei ba pila yo sumut menta biyo license banyak bait himla banyak katrok kalong kumta yam te baydai ba kasang hi ngin yai jam isakmat kan kam nang bahadu ba kada saiso ba successful but ba revenue ru kan poi bait sa government namar kaniya man tangi wan bait kasang yang ba kanong rem ba ka likit jong ka revenue bait nomor bangi i bangi nyitip ru bat ila hiar madan ru ba uniu khasi ru udon haka sti order jaga kuat te dai haka kanong rem ba ngi na kalian kaseng ni wan haka ni madan ban pensung thu ya gini kitir counter ru ba wei ba pila yo ya kata ka license how to organizer tahu hi number tahu hi organizer kata hi kasai kidai ban bu ndrai tanda kalian kaseng ladang ilap yang sisien ang bangi khandra ngin khang bi sisendon ba ni pendap sunan ka kami ka e ka bangi la keluar ban le te gelas dang bun hi balisen kata ken na ka sispa te prapo gila don ni kiba yo kidon ki papat yo ki ong gila renew kita pedi ka calan kata te bayade begitu ki book rumah ki ong ba ki yo na ka tax ndai ngilap ba kidang pendan kami ya kini ki kaca book kita ki kaca slip no bong ya ki turung ikni bet namar ba ka government hi kami revenue na gitu kaca kayo bina ka tu ka book bakla ai bakla thiet na ka po ka tax department kata hi bakla issue na ka tax department kata hi
nak pasang keli kuno kio lesson yo trap ka pinjat pada si mo ti mana em kalong kumta kan kinisia ki ai ki le bisa tax ki renew bikin alsan nang thie pat ki ai bi utau new trap ke ki sutu napo taxi ki ai bet kata ka license jong new trap ke asing FS kasir ikat di kuat juga sentral begini beda entah kasih ila hiar biang ban keras ni ka jika ni ka kembasuk no ni ter na saulat ter ni ka yo kembasuk senang sini I kebubun hi ni counter ya lesen biladon kim kelas sudah setengah biar mulai kebom padon lesen bat kebom bun hi ki kerteng bu de jong kasih hakilesan hi kebubun de jong kasih ndre ki basang bu peniat jakane ka kampat ki debet kinan tribal kata ko pen yuji kelang ba ni ki nakaliang kaseng hi nam sok fikti kun kam illegal ba peniat ilegal hantam gini kebom don lesen kini tribal ni melat huru bikin long ba kin wan dan lihat bisnes termasuk ni hari kasih kabri jong ni trap jong ni marni i kebubun ni kilong kidon ki bubun kita ki benemi nomor ba ka kerteng di jong kasih ka baka kampat de jong ki menderi dan ako lang kasi ingin tunat ya bukan kata ingin ilapan ki kerteng to ko ni ba daka kidai pan pinsya ni ba pag kidai bat kanya ka jingwa itu ni select jong akran sa dari number ni sakmat pat kalau ba ya kani mak kidai bat ka jingklot jong kata si department nakaliang ka department nomor ya kelesen ki isu so new trap kat ba lada kini ki counter pat ki wa dak select jong ti khasiru kim le ye kata ka di gajing trot jong ka department dekat gajing syah ba ila isu ya kelesen ki bro gitu ki counter ki badan ya kelesen jong new trap ki ban wa beda select jong new trap inde su badang peniat de kungoi pat te aku biar dep kene nakaliang kasangi kanam song plikti biar dep kata kan komplain ni ki counter ke baladan ya kelesen jong new trap ki de ban wa beda kata select nomor ki de ban sim bet jong new trap kin sapa ada jong ko sa kata permen ngin nam song plikti ya tan nakaliang kasangi ngin pa ba yo komplain ya boro kini ki counter ke badang peniat ilegal ta yu nomor kimiat kat kumka lesen kadang susah kita nak lesen jong trap kita ban nomor kita ban di do nomor jong trap nomor ni ibang ini kebabun non tribal ki bomdan lesen kita non tribal te dangal yang kaseng di kanam syam plikti nomor ba lading elat ya kum kini ki non tribal ki bikin kamai lalu ni di kalong tik kum ni ai bai seng ni ki bikin sia kun persa yang itu bikin sia kun persa ni ni kuat kum ki khat unda ni kuat ni pindan kum ki baga kami khala kan ka state ka bi jungi kan hak banyak kun persia memat kiwe ki state hukum ke Tripura hukum ke Manipur dari nadu mentah stang ngina malat dengan travel kin kamajam ni dak kamai niat dan kita bisnes ni fo jong ka bridge kita dak mesti ke besar kita ni di non travel ngina malat batang ni semat tu nginang ya ni kenrai om tang ni om ngin kut tangnya bat kidang buan ba ki jaga ki batang nginang hapan de bat ngin seni lasyar ngin let yang lesusnya ngin let yang non stop kat ngimpat kat ba mungkin ka kampat den review sa government kampoy ngin nam sum that nang liap seng kan dia smart ban trai hadu ban dadat bejak ni ka ngin sung dikti je